oli atuche. Et là, langa teketa la news sujet qui est très important. Uko ena le titre ka vidéo. Landena kaya subula kenemo la tundukato. Dikambo so deko hombana nedia anja sena sone akambi fulambulana. Laso e koko wili atawe autonomia wikifula. Kana loido kina e koko wili atawe auto chavaler wikifula. Mais là, on est en train yima wene wili principal. Dashut sale chiki dans le sonalaso. Tondo disponibilité d'asso. Présence kaso kana ena melu kaso lato. Bon, maintenant malato bukolo. Koko excès de présence. Bitate ena melu ka unyache. Shidi aga valeur. Enyelo. Hosa da ambocho lo wenza tusumba mapa. Kambuta nato akuma sato asonja mapa. Bo kuna kamesa watundu akaele usonjishwa mapa mboko joshinga wolu. Be mimo kahala kanya kanga ima kwe chutu sumba lumesa ukina. Landena dikambo nako tula sonja mapa salotako kiti mapando ya utula. Dako bete tuka katone yako suma mapa mwambo ufele. Donc wambo kala soda valeur ya mapa yambo holo. Ndo lowenzo so mapa kwa kiponjo bido shinga. Lande voiko chavu. Beka dimwene aye na mapa. Echone aye na mapa. Echolo mesone aye na mapa. Contexte kako kame ki kondolo seno la sena selo kene. Absence bishako to valeur. Enyo nakatambo chobali fulate ndoto lundi vecho, mercredi vecho, jeudi vecho, vendredi vecho. Koto kina chopaka vendredi oto. Tamba kede avon bolongola uchikitani uhuoko kolongolaka. Kuko bon mala moji shonjo nyanga kaloko. La solandena. Tambo heda excès de présence kamoto chiche valeur. Limito wakati flatone wadake nundaso hayo tolemia. Vecho tuwinda ndi hayo sato la valeur. Hayo tulungola dimena shinye. Kukumbala mochi yambole kamena mifula. Tuhekidia excès de présence shidiaka valeur. Digamo naka école logique naka yemunga henama itena kemochi kita atua yunga la posa kakena kesomba ko chasko valeur unde digamo sobumete naka yembile ka tolo telefone unyache kita yo komitena kemochi apela ye hatunga to la valeur kama wena olukumbula ye kone enda kapanda shisha kamumbile ayanga ndetona valeur ya motombelashi diamant dato yanga katuche diko la valeur ifola la anjaone la ndena dikamundi henama n'importe comment kana le otu che kana lo dihole che naka ikolo mba diamant kitipaka we ka huma chutu dianga mendeko toujours le woko hele mboko kina alashi ndeko toujours le woko okanya dikamone wamongene na umoto mochi lo quartier kana lungere no jashi
ndeko langa la mete neda apami fula vikolo mbo solliciter ndo mbala mochi wane okoleki laso etene kambo kunja dia soda saula lande mbala katundu kanyu pomana koe ambo tetre taone dimi kolanga ka dikambo we kolanga lifula divo diaye mon cher tamba kidandi ko semi ko suki walo dikambo presque le chitie nimbo keteketezo umali huwa pa mchikitani ndoko keneka kama de kashimo me otoko sada wenja kwembo te akambo wahina na la divo dandi hina lolo tande kuecho duiso iko la chance landena nde ayunga kiriezi dambeya olongonela so wako na yandinja kumbita paka bonjour ko kaula aso nde henyi kene chia masadi kene yambo omoto lea ya dande ko langa la nunda katombi dimena lo journée ke moji nembe aka deja da atuche wa shui kolinde aso onyamunde nanda apparence andongo hake intéressé c'est-à-dire nde pombaka nyanga dambeya lande na la sokili hake intéressé donc iko la chance yande nyumuku hukame na kabenja baraka hini na julukina samu ndayo langa dambeya kakona la soko hake intéressé mete dawe mbo aborde huwa aborde siko tuche lo njila dikamuche wili aya bundu lo humande na kada tuche kwa paka hoto aso que soit un bitone no bu présentable ouais t'as juste mal et bon tout te akamu wele hatike chaka mu humba allez kwe kunga atinda ko ila non il faut faire beaucoup d'attention pour banja alongosola dimena kanga kadi eso wa mato nyuchike munga disponible à tout moment li atuche pa mimbe aka kilelo téléphone quoi te oui leko ki mais leko ima occupé dikambo elo eko lishila tomadek kanga mbisho mera chate halanga kawe awade mais que soit ko cha valeur kana onde atoke mena na loi kwati bo leko la course ya to somba dango da mido kanda laso tawo kamena kanga vidalui keso aosha daso dande nongosola spécialement programme lotaye dikambo kuna wiko la valeur elinde so osiko yo ya créer yo valeur la tundukato mais baka imunga la sagesse da mbia kambala kambasa duidikina automotive ko cha rendez-vous le 14h ko we kungale okaya le 18h onamukele ate la asukila koma mon cher mbia rombe sala une bonne personne kaya osa la valeur au kadimone d'accord mon cher mais la ya boule tina kolongola lelo katena ni dalo ilo 15h ndi hato sala tumba kikina alors kenela sombutala anele oya di situation chekele la echinye sale fort dia kicha présence kaye lo ashwad kuwe ayo kalo ya valeur yae kanga atamochi hauto kote kuwe me ayo remarqué dikamuso lande principe keso ki kondole ya mujiwo kanda par exemple Zaka ati lo sabata lo di mena la molingene na koki kate amonga na sabata lungu la muchika pa koto ngoto donc ikomboka da we ayonga toujours la posa ka somba dikambo lo kanyela mondo ne lo tema ekolone amuchika pa koto taso we ala wo maone mbo mbala mochi mekanjo humba yo na somba c'est-à-dire ndeko on toujours à somba mais oyadi kanga sabata kinaiki fula mendabu créer le kanyila otoi kamengo kele otoi kanengo kali kimenama iko toujours ushinga uli bon vraiment
teko la tuka il faut ta développer le sujet kene aso ta munyu chike nyu lao l'espace commentaire laisse ka vidéo yo ka to funde yo ka to commenter tout qu'est-ce qu'il faut améliorer le vidéo ou bien akamba kona so kochada kimanya nenge so kina lo seno à part ça to hekida cliquer là mufunjo s'abonner bon mais quand tu dis ma like le vidéo à tout qui m'a d'acho comprendre et ma motivation donner vraiment te kota kenena di mena kanabu donc à part ça dimila munyo kala lusaka ndo bonne soirée bonne nuit à tout le monde parce que les gars ça là lambo tourne vidéo nye le uchu amélé la yanyela qui trop occupé mais étant donné que la koshi et dika dimi sera wa recherche falo sujet nye c'est pourquoi pour mbaga dimi partager la nu aha dimi kambo tatela kambanelo atuambo sala kambane makwejeje bon wayaya so wanewele l'expérience fulando wanewele wamoto kala sa yetale wambo shila kasala dimi amo chambo sakalo wa français amo chambo sakala anglais parce que ko sala il faut la traduire da kimanya message l'autre était là principalement kukaha traduction littérale va ça là juste traduction ya permettre da passer message lo communauté était en tout cas parce que son mshaka mongene ngeno ha partage linga ni tukanyitoni aso le commentaire comment ni tufunde ka imaya kambole sika vidéo le mbije imaya like et cliquer la menu s'abonner activer cloche de notification à permettre da la moto poste vidéo lo suite wa comprendre wa kunja toujours wa notification lo a vidéo che ya tatunja